Kamçının faydası жақсы. Hazır kamçı olmasa bolboyt bizge. Kamçı gerek nerse. Kamçının kadrini bilmey etmeyiz oturup olayım. Şahardın tak ortasına gelip alıp signal verişedi. Tınçıdın bu. Özümün o maşinanı aydaganda tarınbağılı erkekler. Aydasa ayal kişi aydaş gerek eкен. Bunu erkeklerge maşina aydagan jaraşpayt eken. Erkekte sağır degen ölüp kaldı. Svetofor gelip toktayсың го? Токтоп жашыл жаңгандан кейін скоросту алмаштырып, ордуңан жылгыча аркаңан сигнал берип, бип, бап, айректен чыгарып алып. Беркенсин ойынчукка калбастан. Айнектен колун чыгарып алып, мына манжасын ар бирин бирден көргөзөт. Buna beçer hayal kişi savurdu uçlar. Svetofor gelip toktaydı. Jaşıl manga demek diyorsun, iki jol ölçüp jasın, turar içinde. Artta signal verip, kıykırıp, bakırıp, sögüp atsa dağı. İçinden ıssığın jesinde koyup tura verir şunu. Aynen. Bunu şaharga gelgeni propkadan göңүнүн ömen arılbaydı. Oşta bir znak çıkıptır. Bunu ne degen znak bu? Sen minti koyla buru öğretken. Minti koyla buru öğretken tovağa. Kim birinci üşüntken boşa şol turaken da, o prafken. Laboyga çoğulup jabıştırması gereken oşka gelgeden bundan kılıp. Minti koyla buru öğretken, kızıl mı, jaşıl mı, anımene işi yok. Nevrelerim mektepken alıp ketkenini gelemiş erge. Gelgenden başlap ketkenge çeyin propka... Assalamu alaikum. Ya işte ben... Wa alaikum. Tanıdınız mı? Balam qanday, yaxshi. So'zingiz Yaxshimi? Bala chiqib tinchmi olam, yaxshi surasizmi? Yaxshi, o'zingiz qandaysiz? Abdumanapning balasizmi? Ha, bo'ldi, esladim. Tanirdim balam. Densolig'ingiz yaxshi boshda. Yaxshi, Xudoga shukr balam. O'lib qilmoq qilib yuramiz, Xudoga shukr. O'zing qanday, tinchsizmi? Bola vaqtlar ko'ngling uchdi. Tinch ashta. Atang qanday yuradi atang? Yaxshi. Do'stingiz yuradi, yaxshi. Ha, bechara do'stim. Bechara do'stim ayashim o'tgandan kichkina judab qoldi. Hey. Atangı uyledingmi? Yo'q, hozir uylanilak ashta. Aytam tushdan keyin dombuda jaqdan ko'rib qolib o'taman. Yaxshi. Nega jumushi derecha olib, bu yoqda deb qo'yaman ota. Vallah, uylash kerak. Atani degan uylab qo'yish kerak. Qirg'izda bir yaxshi so'z bor. Eğer kuyösü ölse ayal kişi 40 günde bir yıldap kara giyip, gök giyip aza göçüş gerek. Eğer ayalı ölgen olsa, erkek kişi oşol patağa girgen ayalların arasından karaştıra verse, bu da öğrettiğin yeri var. Vay açtı. Переходи на ООО-комбо тарифінде андан дағы көбірек интернет. Қош интернет топтамын таңда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсты қошып ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО-комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Bilmeysin adamlar seni. Yema işte anı var, do'singizga o'zingiz aytishingiz kerak değil mi? Albay kuştun o katı kandı mı da? Tomoq aşın, Xudoga shukr gelinler var. Ha, ushul. Bilmeydi de düşünmeydi. Munoğu erkek kişi aksakallar nege sorana Xudaydan? Xuday şu birinin aldına geteyin dep. Ayal ölgönden erkek kişi korula olup kalat.
өлgөндөн эркек киши киреберестеги дорожка кандай болсо ошондой эле болуп калат. Hem tamak aşına gelinin kıl beret, anın kirgoğu var, giyip, ya, anı düşünür. Apkaç degin, butun varıp gitti. Bunu anı birini ait düşünürüş bular, ya, anı bilmeyle, düşünmeyle, yok. Ben apam ünüyüm, bastırmayayım, tevir, anda emes, balam, Üyleş gerek atanı degin. Oh, iyi. Neyse başta. Ettinç Kuday'a şükür. Solumuz yaxşı var. Жақсы Kuday'a şükür. Dosumuzga ança barıp turçeleniz, baramay koydunuz. Balam, men dele boşu koyayım. Men hazır Sadik'tin savaya düşüyor olup kalgam. Qaysı Sadik'tin? Büt neverelerdi ap gelip uyda bağıb atam balam. Ayım qarıganda oşol. Peki Moskvada жүрдüm bir ay. Oşol görünmeye gittiniz. Oşa Moskvadagı balanın baldarını ap gelip qarab atam uyda. Bayağı 88'inizdi mi? Жоқ. Anda bala жоқ. Ana oşol 68'ge bergem ana. Qaysı 68? Andan çoğunluk var ko. Oşonun baldarını ap geldim. Ayakta bir yakıp geldiniz. Ayım ap Aynen bala men Moskvada jüre balardın. Atı Kırgız bolgon menen zatı Orus bolup kaldı. Hiç degen düşünmeytken. Ne? Uyga alıp gelip dastorkon salıp çay içip atsak dastorkon üstüne çurkap yürüyor tamam da. Mallar bayağında stolda oturup çay içip oşoğa gönüp kalganda işte. Öңдөрүн көрсөң босмай. Кагаз окшош да. Öң жоқ. Аларды алып келсем берки неберелерим таң калып жарып, жанынан бетин кармап көрүп атмайт. Адам эмес деп. Үтүнө орусча көнүп калдыр да. Ошо Россияда жүргөн Ошонбайм, аты кыргызча, саты орусча. Мектептен чыкканда эле жанагындай эмне деп коет, гамбургер саткан бир магазин болот экен. Ошакты карап чуркайт экен алар. Жана тузга чуркан койдой эле дүрдө чуркап барышат экен. Ал ошол тамакка көнгөн да ишталарым. Россиянын жасоошусу. Өздөрү көндүрүп атышпайбы? Ооба. Бир тамагы бар экен мындай пакеттин ичинде, клёнканын ичинде. Катка майда бөлкөлөрдү кесип салып коет экен. Немени айтасыз, сиз жана крешки деп коет аны. Крешкиби? Крешки, катыктан. Аны да акчага сатып алып беришет экен. Биздин учурда крешки бекер болчу. Силердин учуруңарда да крешки бар беле? Болгон амай. Кояктан болгон? Апаңнан жаап бүткөндөн тандырдын ичи толло крешки болот эле. Еще соусу менен. Соусу эмнеси? Нандын бетинен артып калган сүт да. Ошого салып алып урат эле. Москвага барсаң, жөн уча тарткансып жүрүң ата бар, чай ичип келели деп калды, бардык бир жерге. Bir açık tağına bir sakalçan bir çaldın sürötü var iken o şerge alıp verdi, alıp vardı. Sizdi janagı nemege apargan durbayбы janagı? KFC'ge apargan durbayбы? Жоқ, ayerde muştaş bolgon жоқ. Жоқ, al UFC degen muştaş atırgan jer, KFC degen jer bayagı toğuk buttары bışırgan jer. Oşondoy. Al toğuk kaçan ölgön bilbey meneni kakıratıp kurup geldi. Bilbeyim ayalı sep bergen emes bu kaynenesi. Kasa tavağa da yok, karton kağızga salıp geldi bununday. Çaldın sürötü var iken aç kalgandan göre jeyi vereyim dep anı uru veripmin. Anın bırakmak durbayбы? Açudan. Açu durbayбы? Jesen oğuzun açıp yatar. Ertesi ölüp kala yazladım belime şeyin terdep. Anan oşonun baldarını ap gelip koy Kırgızça çoğuytayın, Kırgızça tarbiye vereyim dep bunu mektepke ap gelip okudu oşolardı gütüp oturam hazır. Sabahka salıp keteyim dep. Men dele baldarım uşul mektepke verem da işte. Sen özün kayak dedin? Men Batkende iştep atam. 2-3 жылдан beri oşu jaka перевод болгон Batkende iştep atam. Anan baldardı ap gelip işte bir orusça öğrensin dep uşul mektepten orus klassına bergenmin atayın. Tazı öyle. Biz Kırgızça öğret almaysak bu orus. Bir yakta orus klasını bütürüp alıp Batkende kaysı orus menen söyleştireyin dep atasın hani. Şunday da bir salt sananı unuttun anda. Batken tınçelevi. Tınç işte. Tınçele olsun. Oşular tınç bolsun. Elcü tınç bolsa anan keyin. Jana aç bol, tınç bol deyit ko. Ova. Bir top tınç akşabız. Oşol emi
Oqat qaysi yerda olsa ötet balam. Hem oşol Yok açta. Kırgızca tarbiyalaş gerek bala akırana. Açtam ne? Toğdan geldiniz mi? Atbaq otasız mı? Nege? Şahırdamday at karmagan adamday olan teki kamçını salып alıp konçuңuzga. Aa, kamçını alıp alganım. Azı bol kamçı olmasa bolbay etat balam. Ha? Kamçı olmasa göğüp ketetken. Emi жақсы söz da. Kırgızda жақсы salp var da. Eldi, jurttu başkarsa kamçı menen başkarat. Azı bul kamçı olmasa bolbay. Bul kamçının kadırın göğü bilbey etat. Bul kamçı menen şunday çavasan. Şun menen uşunca. Oşonda bunu menen bir de jegenden keyin giyin şortuk giybey kalşat. Oşan burada kasım şimca ile jürtçeleniz hazır kamçı karma alıpsın. Burada kamçın çok öyle jüretiniz. Kamçının kadırını nem bilip atmayız mı? O kamçını uqqanda hakimlerin mayda basmalı olur. Aylıq götür, davara kaçka bile vurdu mu? Oşal balam, oşal için. Kırgızda жақсы söz var da janağı. Koynunda jatıp bilinbeyt katından ötken düşman yok. Kolunda jürüp bilinbeyt kamçıdan ötken kural yok degen. Mana. Kamçının bu faydası жақсы. Hazır kamçı olmasa bolboyt bizge. Kamçı gerek nerse. Kamçının kadırını bilmey etmeyiz otur olayın. Jönö. Aleykümselam. Qanday жақсы. Tiyakta oturganını gördüm. Başı kesip koydum, bara almadım. Men деле ошол bir жерге эмеге келгем, детсадка. Бала акчага келип. Мына жанагы нерсени ушул акеңе сурап. Канча жыл жүрдүң Россияда? 30 жылдай. 30 жыл иштеди мынакей. Сиздердин сөзүңүздөрдү угуп калып, туура айтып атасыз аксакал. Өзү мындай тарбия кыргыз мына бул эме баласын орус школго берем деп атасың. Başta hem işte Rusça bilsin, hem 21. kılım degende işte til biliş gerek degende uşuğu. Бул уже берип койду. Bagı, geldirsinmi degende болот. Кәңгір башмы? Не Öyle degende болот. Men тиякта жүрөп, кыргыздын ал жакта сыртта жүргөндө аксакал кадырын билет экенсиң. Аяка барганда ой биздин жердин айланайын. Сууну жата калып ичесиң го. Таза, кранды отурбайсың, тоосу, суусу, жери, өзгөчө тамак ашы, кандай сагынасың. Россияга барганда биринчи аяктын тамагына көнө албай мен жана биринчи жолу пиццасын көргөндө аябай кызыктуу болгом, жей албай. Неге? Ал жанагы лепешканын үстүнө кусуп койгон сыяктуу экен го. Жана жаңы жылда ар нерсени жеп, помидор, бадыраң, садыраң жеп отурган, эртең менен ичкен неме лепешкага кусуп алса, ана пицца дегендей болуп. Ал кычкыл экен аны жесең. Аны булар кууп жүрүп жешет экен барбар. Кыргыздын тамагы айланайын кандай сонун. Hem Kırgız'ın tamağı. Өзүбүздүн элечи. Өзүбүздүн баары каныбызга сиңген, табиятыбыз, мүнөзүбүзгө сиңген нерседен баары башка жактан анчалык рахат ала албайсың. Анан балдарды мейли тил үйрөнсүн. Англисче үйрөнсүн, кытайча үйрөнсүн, баарын окуп үйрөнсүн. Бирок кыргыз бойдон калсын, нукура. Антпесе баары мүнөзү өзгөрүп кетет экен аксакал. Мына мен досум, ошакта мен менен кошо иштеп жүргөн досумчу. Ал да балдарын кыргыз кылайын эмти, орусташып кетти, алып келип алса, улуу баласы ошак төрөлгөн да. Анан ал болбой эле орус аялап келип алды. Тияктан. Көнүп калган да, кыргызга көнгөн эмес. Анан биз эмне кылабыз? Келин алсак, келиндин колунан чай ичели деп атабыз да. Анан ал дагы ошон келиндин колунан чай ичейин деп отурса, орус келин эртең менен чыгат дагы жанагы тиги жатканда кийип алган пижамасы менен чыгат. Колуна кружкасын кармап алып, кайнатасы менен кайненеси отурса, здравствуйте деп коюптур дагы барып, кофесин жасап алып, спальнигине до свидания кирип кетип калыптыр. Тигилекке чай күтүп отурат. Ошол бойдон экөө бири-бирине чай болушуп, куюшуп отурушат. Сөрүң атканбай. Ал эми ал кыргыздын мүнөзүн түшүнбөйт да, жатарда келип алып, жаткан жериңер жайлуу болсун деп коюп кирип кетип калат экен. Өлтүрүп коюптур да келер менин ата-энесинчи. Ошон үчүн Ошону түшүндүрүп бере албай атпаймынбы тигиге?
Анан эң бул эмеси мындай талада жүрүп ырыскыны аксакал. Кудай таала каерде болсо ошо жерде рызкысы кенен Кудайдын. Бирок эми баягы бала бакыранын келечеги ушулар кыйналбасын, бизге окшоп деп эле талалып жүрүп атпайбызбы? Бирок тапканыңды өзүңө буйруп алса эң жаман нерсе ошо болот экен. Ал сен каякта иште, мага десең чет мамлекет иштейсиң, дүйнөнү кыдырып жүрүп табасыңбы? Тапканың ошо бала бакыранга калбаса, өзүңө калбаса бир тиын экен. Өзүңө буйруп алса бекер. Буйруп алса. Мындай бир кызык окуя болду аксакал. Мына мени менен эле чогуу иштеп жүргөн жигитмин ошол жакта 20-30 жыл талалап жүрдү. Ушу балдарымды жакшы окутайын, келечеги жакшы болсун деп. Эми кийин келгенде карагандай бир жакшыраак үйгө жашайын деп. Бу жерде жер кенен да 20 сотук жерине үйдү салды. Хан сарай кылып салды. 2 этаж, 3 этаж кылып салды. Тим эле эшигинин алдына бассейнден бери салып огородун ушинтип гүлдөтүп, ар бир баласынын комнаталары өзүнчө, ваннасын эле кирсең айланайын залдай. Тек бурчунда ваннасы турат. Ушундай укмуш кылып салды. Өзү үйүнүн ар жагында эски үй бар. Эртең көчүп кирейин деп атканда ажал улук экен, өтүп кетти. Мен да баламды кыргыз мектепке берем.